laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. alhamdulillahi rabbil alamin. alhamdulillahi mu'idu man ista'aza bih wa mujiru man iltaja ila janabi. wa ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah, lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu ila an-nasi kaffatan bashiran wa nadhira. sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa ala man ihtada bi hadihi ila yawmiddin. amma ba'du, ayyuhan nas, ittaqullaha ta'ala واعتصموا بحبله جميعا وكونوا من حزبه الذين آمنوا به واتبعوا رسله، ولا تكونوا من حزب الشيطان الذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله، أولئك هم الخاسرون. الشيطان عدو الثاني بعد النفس، عدو أبينا آدم وعدو البشرية كلها، وقد حذرنا الله منه بقوله: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. إيتي الله سبحانه وتعالى قال الله متوي كو يتني دو e yettamo kanko Allah subhanahu wa ta'ala mo tawi ko o dandowo on dandinorɗomo, ko o hiwowo oɗo neɗɗo yahuɗo doñi ka makko daɓɓi mo kisiye. ɗen seedo ala reweteɗo e gonga si wona kanko Allah. kala ko neɗɗo o rewi ko wonamo ko mere, ko o goto ka tagugol tagore nden e ka jeegol nde ka toppitagol e ka handugol e rewede. seedo wonde nelaaɗo meɗen muhammadun sallallahu alayhi wa sallam, oɗo ko jiyaɗo makko kanko Allah ɓe kafa, ko nulaɗo makko mo o towni fi muɗum, o moƴƴini fiyake makko, o yiɗimo, o suɓimo, o waɗimo jokketeɗo kala faalaɗo moƴƴere ka adna ɗo e ka lahara, ko ɓaawo nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallama o iwtirta. oɗo nelaaɗo mo tawi kanko Allah subhanahu wa ta'ala o nulimo faade e yimɓe ɓen fuu yo o weltinir jaɓuɓe moƴƴinde ɓe moƴƴere, yo o renti bonnoɓen e bone. toro Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah juule nelaɗo e ɓengure maɓɓe nden e sahabaɓe maɓɓe ɓen o hisnaɓe. ko ano yimɓe hule Allah subhanahu wa ta'ala huliranmo waɗugol ko wi kon, acca ko haɗi kon. jaɓon jogitoɗon ɓoggol makko ngol ɗo ɓoggol ngol tawata neɗɗo gooto e meɗen yaltata e ladde nde wonɗen ɗo nden, o hoota ka o iwno ton ka baba meɗen adama yaltina ton, siwana so jogitika ngol ɓoggol ɗo. eto ɗen wonen jeeyaɓe e fedde Allah. fedde Allah ɓen ɓe tawata ko gomɗinɓe mo kanko Allah subhanahu wa ta'ala, ɓe jokki nulaɓe makko ɓen. ko waɗi kanko subhanahu wa ta'ala o fecci tagore nden pecce ɗiɗi pet, ko heddi kon fuu ko leyɗeɗo sorata. kala fedde, kala jama, kala mojobere wonde ka hoore leydi ɗo, ko imma tawa ko nde sorata ko ley fedde Allah nden, ma ko nde sorata ko ley fedde seytane nden. nde mara nokku goo ka nde humo nde ñentina si wona nokkugol e ɗiɗo ɗiɗi. gomɗinɓe Allah subhanahu wa ta'ala ɗoftimo, waɗi yamiroje makko, ɗofti nulaɓe ɓen ɗo jokkiɓe, ɓeɗo woni fedde Allah nden. amma ɗoftiɓe seytane jokki weeli foti muɗum ɓen, ɓe waɗi beleɗe maɓɓe ɗen reweteɗo maɓɓe, tawa ko weeli wo, kala ko weeli wonki maɓɓe ken no dagi, kala ko metti wonki maɓɓe ken no harmi, ɓeɗo woni fedde seytane nden. fedde seytane nden ko ɓe woni gomɗinɓe meere, ɓe yeddi Allah subhanahu wa ta'ala, ko ɓeɗo Allah subhanahu wa ta'ala wi ko yimɓe perduɓe Allah dande jeede maɓɓe.
haray oɗo seytane wiyeteɗo seytane mo tawata goto meɗen kala no nande inde makko no yiide batteji makko ɗin haysi ala e haqqilde ko waɗi hakkilki hiɗa waawiki marde tawa ala ke gollitirde wono tawiri noon hiɗa waawi ombude yitere ma nde hara ɗa mari gite kono ala e ndaarude wono tawiri noon hiɗa waawi wadde nuuru ma ndun ɗo wowle hara wattanayla ko wolte kon idan hakkilki kadi ko noon wayi hakkil yonatatu yo won hikki ka hoore ma ko sa gollitiriki gollitirgol hakkilkin noon ko taskagol piiji ɗin idan haray seytane himo jogii batteji ɗuuɗuɗi e hoore yimɓe ɓen kono si en wattanali yila en tooñay neɗɗo on bugo ɗemmo tumago hala wona kanko haray oɗo seytane ko kanko woni gaño bani adama ɗimmo on ɓaawo wonki maɗa kin gaño ma arano on tigi 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 ko wonki maɗa amara gaño ka yaasi e ka suudu wonɗo gaño ma ha hewti wonki maɗa kin ko ɗum waɗi sa huɗa ayɓe ma ɓen ittitu wonki noki wonirani joom makki noon ko si a haɓiki ha a wawiki ki moƴƴa maaki haɓe ma ha ki wawe ma bona si tawi ko kanki wonma e ɗowde koki wi ino ñaame wo on ñaame koki wi ino yare wo on yare koki wima accu taw wo on acce taw haray hannde a heɓi gaño ka nder suudu hay sa haɓi ɓe ka yaasi ka sali idan si feƴƴi wonki maɗa kin gaño ma ɗimmo on ko oɗo wiyeteɗo seytane seytane ko oɗo woni gaño baaba meɗen adama alayhi salam gaño kala ko wiyete kon ɓandinke oɗo allah subhanahu wa ta'ala humpiti en fi makko si tawno allah yeyataki en fi makko harayno ɗe wawi wiide himo tooñi en kono allah subhanahu wa ta'ala laaɓani en pos o noddi en o yeetike en seytane no woodi ko honɗum woni golleji makko ɗin ko honno o gollirta ko honɗum o jokki balnelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki alcheytanu yajri min ahadikum yajri min ibni adama majra dam seytane no dogira e nder ɓandu bani adama no ƴiiƴan dogirta e ɓandu makko idan oɗo seytane allah subhanahu wa ta'ala o noddi ɓiɓɓe adama ɓen ɓaawo nde o rewi reweteɗen fuu o waɗi ƴoyre makko nden ha o yaltini baba meɗen adama alayhi salam ko aljanna tawi o ƴoƴi o waawi wadde ñeeñal e feere ha o yaltina wonɗo ka nder aljanna on ko honɗum tan ƴenna ene wonɓe ka yaatigaɓe haɗugol e naatugol ɓurima welande fii e ɗi yaltingol naatuɗo oɗo seytane nde o yaltini baba meɗen adama alayhi salam ka aljanna tuma nde ɓe ɗoftimo na e ɗi fow wona e ɗi buy bal ko hunde wotere pet subhanahu wa ta'ala naadu baba men adama alayhi salam ka nder aljanna o wi ya adamu uskun anta wa zawjuka aljannata wa kula minha haythu si'tuma ragadan wa la taqraba hadhihi ash-shajara fatakuna min adh-dhalimin fa adallahuma ash-shaytanu anhu wa akhrajahuma mimma kana fi allah ƴettu adama ɓaawo nde o tagirimo juuɗe makko ɗen kanko rabbu samawati wal ardi o naɓi mo ka aljanna o wi adama o aljanna ɗo e kala ko woni nder ga kon wonɗo an e sonnajo maɗa on kala ko haajuma yani mu nder ga ƴettu ko an jeeyi siwana ngal leggal gotal ɗo ngal ɗo wata ɓatto ngal seytane ari wi mo ngaal ko allah haɗirma ñaamugol ngal ko fiita luttu nder ɗo mi mana sa ñaami ngal ko ɗo luttata hande kadi iwata ɗo o cuɗanimo ha adama ɗofti ƴetti ñaami o yaltika aljanna kono ɓe allah subhanahu wa ta'ala ko jo yurmede fatalaqa adama min rabbihi kalimatin fataba alayhi innahu huwa tawwabu rahim adama o ninsi ko o bonni kon o yiltiti e rabbu samawati wal ard o toyi yaafuye kanko e sonnajo makko on qala rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min alghasirin wewi joomi amen tigi tigi men toñi hoore amen jon noon sa yaafaki min yurmaɗa men min perde woni allah yaafiɓe yurmaɓe yiltitiɓe ɓe wonno ɗon
lutti hande kadi enen heddiɓe ka yaasiga en naataali ɓen taw subhanahu wa ta'ala wi ya bani adama la yaftinannakum ash-shaytanu kama akhraja abawaykum min al-janna yanzi'u anhuma libasuhuma liyuriyahuma sawatihima ko ana yo ɓiɓɓe adama wata on accu seytane fitina on taw accu o janfo on o hiila on wano o wanno nene mon e baba mon non ha o yaltine ɓe ka aljanna o jokkiɓe ha ɓe wirti o pottiti o jokki adama alayhi salam ka aljanna ha coñci ɗin iwi e makko few ha o wirti idan bani adama fof kadi ko o jokkaymo ha o wirto so jokkima ha a wirtike o yiltoto hande kadi o yahata yesso ɗon par ce que ko laɓɓam ma ko koyeran sa a hoyi siga ko o hoyi kon ɓay ko fima o hoyi haray on foti hande kadi ala waɗa ko ɓawma idan subhanahu wa ta'ala wi o fiyi o holluɓe awraji maɓɓe ɗin o seytane ɗo ɓuri hulɓinade fiyaka makko on innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haysu la tarawnahum himo sutima kanko e groupe makko on eɓe o wondi ɓen nokku ko tawata an a wawataɓe yiide idan oɗo no jokkuma bimbe kikiɗe jemma ñalorma jonde e darde kala ka yaaroɗa himo iwtide ɓawo maɗa ko haɗayma bone makko on wo ko so tawi a jantade Allah subhanahu wa ta'ala wa subhanahu wa ta'ala wi wa man ya'su an dhikri rrahmani nuqayyid lahu shaytanan fa huwa lahu qarin kala neɗɗo welsindiɗo ɗurniɗo e jantagol Allah mi wurta e makko seytane on ɗo wona wondiɗo makko idan ko dandayma bone seytane wo ko so tawi ɗa janto Allah subhanahu wa ta'ala hadarana llahu minhu wa qala inna ash-shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabi as-sa'ir Allah subhanahu wa ta'ala o rentini en e seytane o yeeti en ko hombo o wonani en o wi seytane ko gaño moɗon jogeemo gaño ande ko o noddata jokkuɓe mo ɓen ko haa ɓe naata ka yiide ɗum noon golle makko ɗe aduna ɗo himo jokkuma haa wirtoɗa laakara ko haa naata ka yiide tawtodiro nder ton hara on foti ko ɗum ɗo ɗaɓɓe junngo maɗa idan oɗo seytane Allah wi ko gaño na ndaaro yahuɗa annduɗa oɗo ko gaño maɗa ɗo ya maapo e ngayngu bani adama ɗimmo maɗa jolda ƴawra fi daɗugol ɗum acca o gaño ma ɓurɗo hulɓinade ɗum rabbu samawati wal ardi wi ko gaño maɗa da hani watte ndila moƴƴa amara gaño hulɓiniɗo ka hoore leydi ɗo hewti seytane ko waɗi ko ɗum ɗo ɗaɓɓe junngo maɗa ko wiya won neɗɗo yiide wa subhanahu wa ta'ala haawi ɓeeɗo yimɓe ƴettuɓe weldigal ko ɓe weldayno e Allah kon ɓe wattiti ɗum weldigol e seytane o wi afatattakhidunahu wa zurriyatahu awliya'a min duni wa hum lahum adu bisa lizalimina badala e ɓe kañum ƴettay seytane e ɓeyngure mum nde waɗa ɓe weldiɓɓe ɓe accala min Allah moodi ɓe yimɓe sirkoɓe boni mbattiko ko wattitata ɓay pellet a wawata wonde ka gurdam maɗa ɗo siwana ɗoftoɗa Allah ma ɗoftoɗa seytane ko imma jaɓa waɗa ko Allah wima kon ma saloɗa ɗum waɗa ko seytane wima kon kono a wawata wonde goɗɗo mo wona gongel ɗiɗo ɗiɗi ɗum noon kaka ɓornateri ma ka ñanduma ka mbaldi ma ka desal ma kala piiji ko watta kon fuu ko imma jaɓa waɗa ko Allah wi kon no wiiri noon ma saloɗa ɗum waɗa ko seytane wi kon no wiiri noon a hista gongel majji jon noon ndaaro ko hombo e maɓɓe ƴetta giɗo ɗum subhanahu wa ta'ala wima ya wanmo gaño waɗɗugol mo gaño ko watta a noto noddadu makko noon to a gollu golleji makko ɗi ta ɗoftomo waɗɗugol mo giɗo ko ɗoftagol mo ɓornoɗa ko wiya ɓorno kon ñaama ko wiya ñaamo kon jentoɗa ko wiya jento kon ndaara ko wiya ndaaru kon ɗo haray a ƴetti wilaya ma o an e Allah a sanji a wattiɗo wilaya seytane ko weldanoɗa e Allah kon a wattiti weldugol e seytane ngum battigo ɗon fof battigo fof ɗum huɗo ɓuri bonde ƴettugol giggol wona e nongol hakkunde ma e Allah ɗoftare wona nonde hakkunde ma e Allah wattana ɗum seytane hara a ɗayni hoore ma wa qala jalla fi ulahu hikayatan ani shaytan qala fa bima aghwaytani la aqudanna lahum sirataka almustaqim thumma la atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktharahum shakirin seytane ɓaawo o salike sujjande baba meɗen adama alayhi salam Allah subhanahu wa ta'ala yaltinimo ka yurmede mum sabu ɗum ɗon qissa seytane on
no hani neɗɗo fof taskomo ko waɗi seytane rewno Allah ko juutigoy o ɓooyi juulude o ɓooyi horude o ɓooyi zakkude o ɓooyi hajjude dewe ɗe o yamiranoɗen o wannoɗe fof ha o ƴawoy dow o wonde malaika ɓe par ce que na malaika o heɓude probléme o ñande adama taga malaika fof nodda yo sujjan adama o sali ko nañan heɓe probléme aduna hoore mala probléme kanko Allah ɓe weldi idan joni oɗo yeddugol makko Allah nde wotere ko ɗum bonni dewe makko ɗen fof waɗimo ka o woni ɗon ko tawata ko perdi ɗi ruttatako idan oɗole ko tagaɗo eɓe Allah tagi ɓen ko waɗimo mo woni on ko yeddugol Allah ngol an kadi ko a tagaɗo eɓe Allah tagi tañƴinina a yedda e Allah o waɗa barke e maɗa o waɗema giɗo makko o halka setane e geddi muɗum ɗi idan kanko subhanahu wa ta'ala o wi ɓaawo nde seytane yaltinaka yurmede makko o raɗimo few seytane o darino yeeso Allah holli wasere ne needi nde tawata hay goto ha hande me sa holde nde siganden Allah o wi fa bima aghwaytani la aqudanna lahum sirataka almustaqim Allah ɓaytum a jaɓanilan yomi wuuru ha ñande immutal a okkilan o garanti ɗo miɗo andi a firtata a haadi min kadi ɓe ɓiɓɓe adama ɓe halkuɗalan fimu yaltinɗalan aljanna fimu mi ƴettanima ahadi mi jooɗantoɓe hoore lawol ma pewal ngal summa la atiyannahum min bayne aydihim wa min khalfihim mi iwra yeeso maɓɓe mi iwra ɓaawo maɓɓe bi mana mi sakkotoɓe fi lakara ɓe yejjitay fi ɗum few ɓe yahay ɓe surra ɗimmo maɓɓe ɓe waɗa hoore maɓɓe kamɓe naɓe yahoɓe ɗon ko waɗi no jeeya ko ɓuri hawnade nde yaha surrugol ƴetta bani adama ɗimmo ma waɗaka leydi ombita ha gasa goɗɗo dara ɗo wi e waaje si tawi konko yiiɗa ɗo waajake ma ko nanɗa waajotoma a ƴetti bani adama ɗimmo ma waɗi ka bullade a ombiti hunde o yoɓinaka hunde o waɗanaka nder ɗon ɓay kala wiiɗo ɗo yo waɗane goɗɗum ɓeyna ko fiitude so inni ɓay ko ceernoɓe feƴƴini waɗanen ɓe gawluta ɓe wawirni e ndi leydi ma daɗɗanen ɓe ɓeyna ka fiiɗɗo ka idan ombitama ɗon ha gasa daroɗa pelleteɗa andi an kadi ñande goo neɓama yawa ko ɗo arata tawa ɗum wajakima idan ɗum woni seytane no sakkima yeeso mo jooɗi yeeso ma a mijata ko fi lakara a konta hoorema yahoɓɓe wa min khalfihim mi iwra ɓaawo kadi mi cuɗana ɓe aduna ɓe yango fi mum ɓe eto ɓe wakkilo ha tawa aynata ɓe iway ɗo summa la atiyannahum min khalfihim an aymani wa an shama'il mi iwrana ɓe nano e ñaamo o wi tigi tigi ko raɓɓiɗi kon nde ɓe daroyo yeeso ma yawmal qiyama a taway ɓuri ɗuuɗude maɓɓe jarnaman Allah himo jokki himo wadde ko ɗum waɗi neɗɗo fof neɗɗo no hani andude tuma nde o golli golle ɗum ɗo ko kanko ni kanko homboni ɗimmo ma si waɗi golle ɗe hani ande ko kanko ni kako homboni ɗoɗe annabi Musa alayhi salam nde o bantino qibtiyankojo on o yani ɗon o maayi qala hadha min amali shaytan innahu aduwwum mudillun mubin Musa ko ɗo reconise direct ɗum ɗo nami Musa waɗi ɗum par ce que Musa tappiranmo fiyo maayi ko tappirnomo ko fiyo rento kono o tappimo tun o maayi o wi hon ɗum qala hadha min amali shaytan ɗum ɗo ko golle seytane ni na dole jungo an gon tunni ko waɗi seytane golle makko ɗum ko hon ɗum ko aduwwum mudillum mubin ko o gaño ko o majjunowo ko ɓangilaɓe pos o suuɗa ɗum idan sen daari sira nelaɗon sallllahu alayhi wa sallam en anday seytane mo jokki o jokkay kadi heeferaɓɓen o mara haaju e maɓɓe si wona wurtugol ɓe hoore julɓe ɓen o jokkata kefere fiyo yarbeere ko ɗum woni jara makko ɗan ko ɗum toɓɓa o jokkata kefere fiyo yimo ama o jokkata kefere fiyo ñaamu riba ko o jokkata kefere o mari ko golle kefere o honnum ko wurtugol mo e hoore julɓe ɓen ndaare nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓaawo nde ɓe nelaɓe woni makka duuɓi 10 hiɓe noddude la ilaha illallah hon ɗum woni ko ɓe wolanaka hon ɗum woni ko ɓe waɗaka ha tawi hande kadi ɗum fof hawranali ɓe wi ko feetuɗo ɓeyni ko yimo ɓeynimo ko ɗum ɗo ala ko ɓawlalimo tawi ɗum yonali ɓe wi tigi tigi o wawata wonde ɗo ko ma o iwa ɗo ɓe moɓodiri ka parlement maɓɓe makka kamɓe makko baɓe sara nden fof yehen yewten fi kum pay kon oso jiye
kaɓe jooɗi yewtugol ɗon ko ɗo o kiikarajo teɗo seytane o mbaadini neɗɗo jeeyaɗo najid cheikhu min suyuhu najid tasawwarahu o mbaadini on mawɗo o ari o naati ka parlement maɓɓe o jooɗi ɓe ndaari ɓe tawi hihi o ko mawɗo mo ɓe anndini o min kadi ɗo ko addinmi haray ko tawde ɗen kafi annde ko maapini on kon ko ɗum maapininmi o payku mouhammad o sonji en haray ƴette ɗen feere e minen kadi ka amen toon ko mi woni mawɗo on kala ko halduɗen fottuɗen ɗo koye gootu ɓe annda ko seytane jooɗi ɗon ɓe jooɗi ɓe addi pehe woɓɓe wi tigi tigi on raɗo ɗenmo o yaha he se raɗike o heɓoye doole o artana en ɓe wat ɗum ɓe ɗum ɗon naafeere wallina den ɗo ɓe wi he naɓe mo soken ɗa ɓe wi he sen soki mo ƴummot makko yaltinaymo naafeere noon abou diali wi he min feere anden tigi tigi koye en ndaaru suudu kala sagata jonnen ɓe kaafa ɓe fof ɓe fotta e hoore mouhammad ɓe soppamo nde wotere o maaya ƴiiƴa makko ɗan saako hakkunde gori ɗin yimɓe makko ɓe wata vanzade meɗen fof seytane majji to yi wala ko ndewni feere nden min mi jaɓi ɗum ɗon ƴetten nde feere ɗon ɓe haldi ɓe fotti ɗum koɓe fottu ɓe mooɓu sukaaɓe ɓe wara nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam ko dammugal maɓɓe idan ko on tuma ɓe ƴetti on qaraaro ɗon ɓe jonni sukaaɓe kaafaji taw nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam yo ɓe ar ɓe daro ka dambugal si nelaaɗo yalti subaka ɓe wara ɓe subhanahu wa taala tawi wonaa ɗum kanko eɓɓi nelaaɗo rewi yeeso maɓɓe ɗon hiɓe jogii kaafaji maɓɓe ɗen dayi ɗon sabbi ɗon nelaaɗo ɓe feƴƴi ɗon ɓe a jooɗi ndaari ɗon weeti bimbi ɓe ndaari ɓe yiyaali mouhammad o tawi nden feere ɗon marsali ɓayi ɓe fokkiti badri kadi o arno kanko seytane o ari e mbaadi surakatu bun malik jeeyaɗo e gorol bani mudlaj o ari o wi tigi tigi on la ghaliba lakum lyawma inni jarun lakum min ko addinmi onon ɓuraysi ko yetagol on goɗɗo wawa on foolude hannde miɗo wondi e moon mi danday on o pompi ɓe haa ɓe lanni ukkade ɓe fokkiti ɓe yehi haa yewti badiri ka o ɓantuno gide makko ɗen o wi jibril nakasa ala aqibay qala inni ara ma la tarawni inni akhafu llaha rabbal alamin idan seytane no wawi mbaadinade mbaadi neɗɗo mo annduɗa o trompe ma fiw o waɗino o waɗay par ce que ala ko hatta ɓay o waɗino ɗum hanke ala hatta o waɗi ɗum hannde himo wawi darade yeeso neɗɗo yiyamo tawa na kanko ni o mettema tawa fa ala kamo yiide tawa ko seytane rentuɗa nane ɗo mo wonɗa o woɗa yiide on ko ɗum waɗi sa wattanali ka suudu ma nde wonde aymo to yiyama wonɗa ɗum tawa na guitteɗo na mbaadi woɗa yiide ni o mettema tawa na oɗo woɗa yiide ɗo fiw ko ɗum addata ha woɓɓe mono ha ina waɗi ɓeygu mum nene namo woɗa yiide wonɗa yiide idan seytane no wawi wadde bani adama kala ko faala so tawi neɗɗo on o rentoraji Allah subhanahu wa ta'ala o arino hiɗa wawi wiide ɓeeɗa ko hefere ɓe trompi ɓe idan o arno trompi Abu Hurayra radiyallahu anhu nelaɗo moɓu no muudoji ɗin fof e suudu o wi Abu Hurayra yahu garda ɗon ta ɗum ƴettugol na hande fuɗɗi Abu Hurayra yahi jooɗi ka dammugal aynugol muudoji ɗin ta ƴette wonoyi ha jemma seytane ari o molti ha o ari o nokki ka o nokkata ɗon Abu Hurayra nangimo kono nadduma ɗo o anda ko seytane par ce que ko neɗɗo o yii o wi a tigi tigi mino mari ɓe nguure mino mari probléme ɗum ɗon firkima yimfumme lam mi aɗa ɓikkoye an ko ñaama o wulli yurminkini ha Abu Hurayra tawi watamo nangude muññimo accitimo yehi wiyete bimbi Abu Hurayra adi nelaɗo wi Abu Hurayra nangaɗo ma on kikiɗe kono no wayi Abu Hurayra wi a tigi tigi on yurminkini no hollimo mari ɓe nguure mo maapimi accitimo yehi nelaɗo ma ko feni o aray kadi Abu Hurayra ɓay nelaɗo ma kanimo o aray kadi mo hooli ko nelaɗo ma ko ronkata wonde jemma o yahi o jooɗi o soƴƴaki few o sabbimo wonoyi haniɓe kadi o ari o fuɗɗi nokkude Abu Hurayra nangimo idan ɗo kadi o wulliti goldino hanko yurminkini ha o e accutimo ay julɗo no yurme o ari ka nelaɗo nelaɗo wi ko honno wayi o arno o wi o arno honno wadde ɗo o yurminkini ke maccitimo ɓe o arta kadi ñande tati ɓay o ari Abu Hurayra nangimo wi hande no hunde watta ha mi accima e hewde ka nelaɗo he sabalam accumi yeeto ma ɗo goɗɗum ko watta Allah nafe ma accitama ɓuray hun o wi sa ari walagol ka dankima janngu ayatal kursi sa jangi ayatal kursi goɗɗo seytane ɓatta ma ha weeta Abu Hurayra hilni ɗum ɗon kañum kadi hande kadi accitimo haɓani
idan ɓayi o aroyi o haalani nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam ko wadde seytane kon nelaaɗo honɗum maaki sadaqaka wa huwa kadub ko o haalanma kon si a jangi asal kursi seytane ɓattakoma ko gonga kono ko fenowo noon kanko na gonga o dey andi ɓen no woodi weeɓe mi fenantama so ɓe taɓe fenata idan sadaqaka wa huwa kadub ko gonga o haalanma an kono noon kanko ko fenowo idan ɗum ɗo ko julɗo trompande ɗon ɗum ɗo ko golle makko kanko seytane ko ɗum waɗi subhanahu wa ta'ala o rentini en e oɗo seytane sabu mo jogii golleji ɗuɗi mo jogii laawi majjingol bani adama ko attoto ɗaɓɓirde neɗɗo ko honɗum ko yata a woni julɗo few so tawi ɗum ɗon marsali a foolimo a woni julɗo o aro innama tigi tigi on a wayi a woni julɗo o eto ha tawa ko gollata ka dina kon koko sinca to ndaren bidia no jeeya e probléme ji ɓurɗi hulɓinade ɗin gollugol bidia par ce que ko bone mo tubatake a reconisa ko bone ko sa jaɓi taw ko bone wonɗa wadde sinna tuubay isan o ara ukkema e bidia so ronkirima ɗon o ara o naadema e gollugol bakkatuji mawɗi ɗin so o ronkirima ɗon o naadema e gollugol bakkatuji tosoki ɗin so o ronkirima ɗon o tawi hiɗa tinniɗa wakkili o ara o naadema honɗum e wurnugol naafilo wara farilla kanko kala no ettorɗa himo mari fiima so ndaari ndeɗo deftere ibnul jawdi himo mari deftere talbis iblis kala noone yimɓe ɓen seytane no mari no ardanta onde no ardanta mo jawdi on no na o ardanta karama kojo on no ardanta karama kojo on no na no ardanta lanɗo on neɗɗo fof neɗɗo ko façon ko jokkuɗa kon ko ɗon o ardanayma par ce que ko wañowo kaka rewatano sabbotoma ko ettiɗa o so a renaki a wawatamo deɗɗe idan seytane ko gaño joguitemo gaño no jeeya ko subhanahu wa ta'ala fillani en fi makko ka suratu nisa ɓaawo nde o rentini e sirku kanko subhanahu wa ta'ala o humpiti e wonde o yafata ko sirku on si tawi neɗɗo etike ha maydi e sirku hunde watta hanata aljanna o addoy noon ŋiñore ko fi honɗum o wi in yad'una min dunihi illa inasa e sirkoɓe ɓe ala e noddude ko wona Allah si wona mayɓe sanamuji wowlata nanata yi'ata hoɗum woni rewde wa in yad'una illa shaytanan marida ɓe wonali hiɓe nodda si wona seytane raɗaɗo ole seytane Allah wi la'anahullah Allah woɗɗinimo yurmede Allah huɗimo bimana Allah huɗimo ko Allah yaltinimo yurmede muɗum nden few qala la attakhidanna min ibadika nasiban mafruda Allah mi wondi mi ƴettay e jiyaɓe maɓe geɓal farlangal na geɓal tun dey o andi geɓal so tawi nangal farilla ko haasi a jokkata kono so tawi woni geɓal ngal ko farla ngal koma hettano par ce que ko haqqe maɗa o wi qala la attakhidanna min ibadika nasiban mafruda mi heɓay e jiyaɓe maɓe geɓal hara ko farla ngal ngal o mami hendo ngal wala udillannahum mi wondi mi majjinayi ɓe kanko go ƴettugol deftere janga no sattani bani adama ɓuri pijiɗe fof tawade nafa makko on ɗum ɓuri wonde kono seytane jaɓata komi jangino laklari mi fuɗɗonde mi gaynali ɗum piyata on ti usoto balɗe tun o naata e ɓernde maɗa nde okkema ngamelo okkema paare so hilnoma ko hilnoɗa tawa a wawata jokkude janggugol fiw fannin a usaki ɗa mari courage ko tawaɗa no jangge o min kadi maɗa ɗe balɗe ma fuɗɗo ñande ƴettuɗa nde o yettoma walli o naata e ɓernde ma nde o sontinima ha wallina idan ɗon koko ƴettuno ahadi wonde o waɗay o wi wala umanniyannahum mi yelinayɓe onti hitande o ko gollirta hitande kon o inne macce ha hitande arore hitande arde o macce ko arata hitande arde o macce ko arata lewru darinde o ko gollirta lewru ko macce ndu dartondu ɗo lewru darinde o macce ndu dartondu ɗo ko gollirta yontere ko macce nde yontere aroye ñande kala ko fokkituɗa mum ko taswif hunde a waɗata ko woni wo ko après ha mayde lombo hakkude ɗon haɗa perdi ma nayow ma nawnare ma perdi idan o wi mi yelinayɓe wala amurannahum fala yubattikunna adana al an'am mi yamiray ɓe ƴetta e mummunteji ɗi waɗanɗaɓe ko ɓe wuula ɓe senda ɓe waɗana hen sanamuji maɓɓe ɗin geɓal ɓe daro ɓe seeka noppi majji on ɓe waɗa mande fiita fiyo yimɓe andu ndundu nuru mum sekirani ko sanamuji ɗi jeyi nayi goɗɗo mimo nayo waɗɗo nayo rondi
o wannu ɗum idan o wi wala amurannahum fala yukhayyiruna khalqa llah mi yamireɓe kadi ɓe sansa tagu allah ngon fiw ayay ɗo neɗɗo allah no taga mo ha feewa netti o daro o bunga o ɓoyla hoore makko ha o wakatata neɗɗo tawa ɓandu makko ndun no laaɓi pos no laba setane wiya hey o ɓawlugol moƴƴa e to sansa ɗum naata e nebbe e piiji loota ɗum ha ɗum fof ɓoltodira tawa hande kadi hunde wawata wadde ha o dikka ɗum ɗo ko waɗi bani adama cella makko ko giguɗi ɗo si giiɗo ñoli hara lanni jokka on tigi ha o sansa mbaadi taguɗi makko ndin fuu no jeeya e sansugol tagu allah ngun sokkugol ndi ɗakkudi tufugol ndi ɗakkudi ɓawlina ko watteno ɓaawa ɗo ɗuuɗaka men joni yimɓe weddigi no joni ɓay ɓoro ñiƴe no woodi haade ɓe tufayno ɗum ɓe ɓawlina ɗum ko naw min tahir kalqillah ma tufugol ɗi toni ɓawlina ma waɗugol baade e ɓanndu mum ɗum eto haa e ɓanndu mum sansa couleur ndaaren hannde tokko peɗa ko saaki e ɓiɓɓe julɓe allah waɗana goɗɗo peɗal waɗana mo kolli tawa ɗum ɗo yonanaalimo koyo yaho o sooda laalaaɗo tokka ka kolli makko tokka peɗa tokka mbay mbay ko ɗum ɗo fof ko golle seytaane ko naaya a wonno allah warruma noon o jokkete ha sansa ɗum ɗon fi hon ɗum fi an lay on haɓu tumnago ɗum ko o innama tiggare nden no teddi yawmorɗa rasta e tigga hono ɓuri teddude billahi alaykum tiggare e rastawol ka hoore hono ɓuri teddude ndaare mortoɓe rasta ɓe fof ndaare hoƴƴuli maɓɓe ɗi mo yiɗa hoƴƴude mum nawa ɗum wa kormoje dammi ko sukun ɗum oltata hoƴƴude ɗum ko o innama o waare no teddi ɗum no rondi soñdia no fiidi femba ukkodira e puƴe bimbi kala eɗa ŋaaño ndu sukundu ndu ala dongal fof si ɗum ɗo anta goɗɗum ɗo kono sa a naɓi ɗo lan seyti an e puƴe o gerday ko waɗi fannin hiɗa ñaamude yara fuɗay ko woni yarnude siɗa faalaka yo ɗum fuɗu sa fembita ñaamu yara sa ɓori geenal a yarni ɗaɗi maggal on fuɗay kadi sa a fembi hande a ñaami a yari jan kadi fuɗay idan a soñdia e hoore ma woni kono o yeetotoma ɗum ɗo no teddi puƴe ɗen noon intama no teddi kala ko tawi konko yamirore allah ɗum ɗo yetomon sakti tawa yamiroje makko ɗen ko ɗen ɗo foyjiti idan ko ɗum ɗo woni golle makko ɗen wala amurannahum fala yukhayyirunna khalqa llah allah subhanahu wa ta'ala wi wa man yattakhidhi shaytana waliyan min duni llahi faqad khasira khusrana mubina kala ƴettuɗo seytane jaatigi acci allah wiyama waɗ ɗum ɗo ko ɗum moƴƴanma accu ɗum ɗo ɗum moƴƴanama wiya an o seytane aɗa wiya ko ɗum ɗo waɗata ko ɗum moƴƴanma ko allah ta waɗu ko waɗ ɗum ñelo hande woodi ɓe tawata ko ɗoftiɓe seytane hombo woni hande tawata ka ñandu makko ka ɓornateri makko ka ɗaɓɓere makko ka gurdam makko tawa o ɗoftaki seytane weddi allah sino woodi ɓe fanɗi idan oɗo eɗen hani watte ndila e makko anden himo jokki e bimbi e kikiɗe jemma ñalorma hay nokku goota a wonta fi watta o ara hay ka juulirde ɗo o aray aya makko banoɗa ɗo ronka ande ko feƴƴi few nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam si julde nde darnanoma ɓe makayno la tatruku furajan lilcheytan wata on accu jolɗe hakkude mon fi seytane par ce que o aray o daro wona julgol arta ko bonnugol julde juulo ɓen so heeɓi ka daro o darto so darike ko holle makko ɗen ko sowon singol a wiya tun allahu akbar o wi andintumaɗa o andintinde ko ami jaki gila weeti ɗum waɗi goɗɗo arno ko abou hanifa ɓawɗo hari banque ala mo heeɓi jawdi ko yo iroy on no naɓu no mbuuɗi mum iri nokkugo o yejjidi ko fewno honto o iri o ɗaɓɓiti ha o ronki o yiyali o waɗi du'a o yehi ko abou hanifa wullitagol o ara inni abou hanifa miɗo irno jawdi a nokkugo mi ronko ande ko honto woni kono mi gerta ɗum abou hanifa wiye hono ha e 4 heures salligoɗo a immoɗa daroɗa jula o wiyatako hunde ɓawa ɗum ɗo o yehi ha e 4 heures o immi o salligi o wi allahu akbar seytane wi ko nokkel kaari fewno nokkel ka waɗɗaɗi o andiri gisan konto o wanno totti julde nden hakkille yaari to idan ko ni woni golle makko ɗen ko yejjitunoɗa nder ñallal ngal kon fof ahadiji ɗi yeccuɗa ɗin ka daroɗa julugol ɗon orta ina andiri hunde kaari idan ko golle makko ɗen ni himo jokkuma bimbe kikiɗe ndeɗa yalta ka suuduma o jokkete yaltiɗo ndeɗa naata o jokkete naati ɗon si wona sa jandiki allah subahana wa taala ɗum woni nelaɗo sallllahu alih w sallam maaki si tawi neɗɗo yalti ka suudu mum o wi bisimillahi tawakkaltu ala llahi wala hawla wala quwata illa billah qila lahu kufita wa uɗita si neɗɗo wuli ɗi konngidi nde yalti ka suudu makko o wiyete a yonama
adandama a fewnama si o fokkiti ha eno ko seytane jokkuɗo mo hande kadi si seytane hungo fokkidi falade neɗɗo on wiya he kayfa laka bi insani kadi kufiya wa hudiya an ko honno hewtirta o neɗɗo mo tawata o yonama o dandama o fewnama amara lawole o hande idan ka suudu ma sa hewtiti nelaɗo maaki so a jantaki inde Allah a naati seytane jokkuɗo mo darta ina ɗimmoji makko ɗi kad adraktumul mabita are heɓi ga kawalen sa a ɓanni ñamugol a wiyali bisimillah a jantaki inde Allah ndu wiya ɗimmoji mayru on adraktumul mabita wal asa on heɓi ka walo on heɓi hirande nden ñande ka ma na antu walta ton wona antu ñamata ñiiri maɗa ndin saabu seytane fanni a jantaki Allah mo jokkuma أقول قولي هذا وأستغفر لكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد عباد الله ومن رحمة الله علينا أن أمرنا بالاستعاذة من الشيطان ومعناها أن نستجير بالله من شره فإن الشيطان لا يكفه عن الإنسان إلا الله الشيطان قد يكون من الجن وقد يكون من الإنس وقد يكون من الدواب وهم يتعاونون على إهلاك بني آدم الاستعاذة لون من ألوان الدعاء ومن صيغها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومنها أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قال الله تعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم يتي الله دون ترمو جولنا صلى الله عليه وسلم be ngol mabbe ne sahaba mabbe jaabe Allah haray de wonno Allah subhanahu wa ta'ala ko joyyurmende o accidali en ni tun himo holli en baawde o tagi olo seytane o wurtimo o holli en kadi ko honno watte han hara hewtata en sa wadi ko Allah wi ma kon seytane hewtatama sa accidi hoore ma ni nyande wo o watte ko faala kon ne la sallallahu alaihi wasallam maaki si weeti bimbi fof bimbi seytane o naɓay danki makko kinka hakkunde ndiyam kamayo o joƴƴina o moɓidira seytane uji ɗin fof o wiya kala e moɗon hande majjinoyɗo julɗo so ari ko kanko jogui dardia ɓuri garaɗo ɓuuro towde o o acca seytane inata e sara nden ɗi sako a waranoyɗa e programme goɗɗo goo siɗa wedditi yaha tawa na ɗum wonɗa e muɗum hande kadi idan o naatay himo waawi waddidirde yimɓe bonna hakkunde maɓɓe jon hakkille mo seytane wurtaake e muɗum jooɗo miijo ko honɗum waddi ɓe an ɓe hara seytane alaka hakkille ma a yiyata ko waddi ɓe ko tawa ɗum ko hunde nde alana wonana kono kamɓe hara ɓe rondiɗo hamago kala maɓɓe wartike no faala warde o e mone hombo woni hakkunde maɓɓe seytane ko tumaɓe waɗi ko faala kon o pottoɓe ya jakaɗa a ɗum jakata ko meere ni hay kono fanni o sortaki hakkunde maɓɓe mo be ko mi warete mi watte ɗum ɗo mi watte ɗum ɗo ɗum nanta idan Allah subhanahu wa ta'ala o yamiri en ye molormo kanko ye dandinormo kanko Allah e seytane sabu kanko andi to woni ko kanko kadi waawi ndu dandude e meɗen seytane wawata mo surde e neɗɗo si wona Allah subhanahu wa ta'ala seytane no woodi hara ko jinna seytane no woodi hara ko yimɓe seytane no woodi hara ko daabe kullo jinda ko gara ko seytane Nabi sallallahu alaihi wasallam maaki alqalbu aswadu shaytanu be maaki bareeru ɓaleeru ko seytane Sayyidina Umar radiyallahu anhu fillama makko ñande go o ƴetti mbaɗɗatte o ƴewi tawi ko bunga ko waɗani ko bunganamo ha o jibi kono duuñi o etti o gerdi tamarsali o jippi o wi he ko seytanere joni ɗollan ɗo ɗum holli jakka daabeji no woni ko seytane seytane jinna ndikka ɗum kadi e ɗi o seytane jim ko waɗi seytane jinna kono jokkuma wi so a'udhu billahi minash shaitani rajim hara ndu pottike taw ndu yatago ko ndu pottoto si a jantike Allah ndu pottoto ko ɗum waɗi suratu nasi wi en qul a'udhu bi rabbin nasi malikin nasi ilahin nasi min sharri alwaswasil khannas alwaswasil khannas huwa shaytan alladhi yuwaswisu fi suduri nasi min aljinnati wan nas o naata ka ɓerdema o miijinema piiji kono so mo jantike Allah o pottoto kanko kono seytane yimɓe on ɓeɗo ɓuri hulɓinade ko ɓe kadi ɓuri ɗuɗude seytane hande ko ɓe woni rewɓude fi haɓugol islam e julɓe ɓen na noon hande o fuɗɗi ɗum o arno o cuuni heeferaɓɓen e nelaɗo e julɓe ɓen
o jonni ɓe ide yahe ɓe wi kamɓe ko Allah ɓe woni rewde landeɓe kamɓe ɓe rewde Allah mo ɓe rewata on si wari kullum ɓe ñamata kamɓe so ɓe hirsi ɓe ñama kono ɗum woni yelando ɗon ɓe ɗum subhanahu wa ta'ala wi inna shayatina la yuhuna ila awliyaihim li yujadilukum wa in ata'tumuhu innakum la mushrikun seytane aray sowndo weldiɓe mum ɓe yoɓe yaho ɓe wenja e moɗon si ɓe ari ɓe wenji ɓe addi hujja maɓɓe batila sa wattana lila a ukko togoy sabu so a landama fi honɗum hatta ñama ko Allah wari ko ñama ko warɗa ko an kono Allah wari tan harmina ɗum an wara dañina si tawi nasari a anduɗa a ɗoftoto seytane joni ka idan ɗum ko golle seytane ma buyno jindude hande ka hoore leydi ɗo sikkaɓe ko mokko baɓe tawa ko gollanoɓe seytane fonctionnaire ɓe seytane si wona ɗum coñcol ngol goɗɗo ɓurni ngol mata probléme linsere nde sonnajo watti ndeno mari probléme goɗɗum kono ɓay ɗum ko seytane woni cuunude a nanta abadan no wi'e wattiɗo bodino bonni goɗɗum haysi o jeeni o yari o wujji na ella ko liberté mo wawi wadde ko faala kono julɗo on yo Allah dandumo si o ari faljude hara ko seytane faljinimo aduna on fof sooƴa e faljere mum makko hombo woni ɓaawo ɗum ko seytane ko ɗum o faala idan ɓeɗo ɓe wallodira e seytane yimɓe on e seytane jimna o wallodira fi halkogol bani adama o ko ɗum waɗi subhanahu wa ta'ala yamiri en molorgol mo o inni ye en molormo kanko subhanahu wa ta'ala no jeeya e konnguɗi molorteɗ ɗin wigol a'udhu billahi min asheytani rajim no jeeya e majji a'udhu billahi samil alim min asheytani rajim umirna bil isti'adati min asheytani rajim fi mawatina adida منها عند قراءة القرآن قال تعالى إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم الله سبحانه وتعالى mo yamiri en molagol e seytane nokkeli hewɗi no jeeya e majji sanga neɗɗo on ƴettata qur'ana janngugol subhanahu wa ta'ala wi saɗa janngude alqur'ana bi mana sa falama janngude qur'an moolo Allah e seytane raɗaɗo on no jeeya e majji inda qira'a ayatin fiha dhikru nar tumande hewtuɗa e ndal alqur'an aya ka fi yiite wowla koye a moolo Allah subhanahu wa ta'ala e ngey on yiite wa minha inda dukhulil masjid sanga nde neɗɗo on natata ka juulirde no ari e hadisi selluɗo nela sallallahu alaihi wasallam maaki si tawi neɗɗo ari natata ka juulirde o wi a'udhu bi kalimatillahi tammati a'udhu billahi al-azim wa bi wajhil karim wa sultanihi al-qadim min ash-shaytanir rajim qila lahu uqita al-yawm tawi neɗɗo haali ɗi konnguɗi ɗo a'udhu billahi al-azim wa bi wajhihi al-karim wa sultanihi al-qadim min ash-shaytani rajim nde o naatata ka juulirde nden ñande sabu haalugol makko ɗi konnguɗi ɗo seytane ɓattako no jeeya e muɗum si tawi neɗɗo o dippike e nokkure wo kaw dippi yo wi a'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaq nelaɗo sallallahu alaihi wasallam maaki so a wowli ɗi konnguɗi ɗo nde dippiɗa e nokkure hunde wattama ha iwa ɗo no jeeya e muɗum sanga neɗɗo on moni si neɗɗo o monike yo wi a'udhu billahi min ash-shaytani rajim si yonali yo o salligo si yonali yo o change position makko simo joɗno yo immo simo darino yo jooɗo ɗum no jeeya e ko neɗɗo on ittirta tikkere muɗum so a monike a acci ɗon seytane fijirte saabu no jeeya e alhaaji ɗi ɓurta wawde naade bani adama sanga ɗo moni ko ɗum waɗi neɗɗo o monike mo wowla piiji so tawi o monaki wata ɗi wowlude fiw idan no jeeya e muɗum batte ɗe ɗo julɗe no jeeya e mum bimɓe kikiɗe e nokkeli hewɗi no ari ɓuri nokkeli noga e tati ko Allah subhanahu wa ta'ala yamiri en moolagol e seytan idan haray neɗɗo julɗo on wona yo ƴettu hoore makko ɓorna ɓoggol o akkitira ni haray ɗo ɓe nduuɗe ko labudde anda hiɗa mari gaño arano on ko wonki maɗa ki kiiɗo so a wawiki gaño ma ɗimmo on ko seytane sa wawi on ɗon heddiɓe wawatama lorude kono ɓeyɗiɗo noon fanɗi folɗo ɓe neɗɗo yaha ha tawa wonki makko kin o fowliki tawa hande kadi wona beleɗe makki on koko welata Allah ko subhanahu wa ta'ala o redino wi wa amma man khafa maqama rabbihi wa naha nafsa anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa kala hulɗo daragol yeeso Allah o eti ha o haɗi wonki makko kin beleɗe makki o ko waɗi a inna ya yahu juula ɗum kinna sabba taw a inna ya hor ɗum kinna ñaamu taw a inna ya okku ɗum kinna mar ɗum ɗon kala ko fokkiɗa waggole moƴƴere a inne ko ƴiɗo wonde nder ɓernde ga
on ti watani sika ɓerde ɗiɗi mari wona ɓerde ɗiɗi o ya wonɗo wiide ma waɗe on yo accu ɓenno toon wonki kin toujours ko aminay ki neɗɗo waɗugol ko boni ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم أرنا الحق وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول آفيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وسمطة الأعداء برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وعاجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونسألك اللهم الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك الأولى وبكلماتك التامة أن تجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية اللهم بدل أسرنا يسرا وفقرنا غنى وضعفنا قوة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب